INP Mizo Channel clear tute in zain chi bai le vek ule okas ni som pathum zirtok ni ania inom na hun thewa hun thain chan kan bei sei tun tum chu Myanmar lam chia hlekin Taliban ten Afghan khopui lun le poimo an thunun fel thu te Afghanistan Army Chief thla kani thu US in sipai sang thum zet darkar somli le pariat chunga tir lu atum thu le Donald Trump atong chuak veta ti thu te helam hi kanan update hlekanga Myanmar lam chu zan lamati chhuale kan tum don nia Afghanistan ram chunga Afghan sarkar le Taliban helpol te in be nakal zela helpol lam din mun hi athata viawani Biden admin point ni som ko chungin Taliban kuta Afghanistan hi atluk 5 kan rin thu an soi chuak ta hial mai Afghanistan President Ashraf Ghani sarkar chuan Taliban te nena thunei na insem arot taroi maya mase Taliban lam chuan President hi aban masak phot lo chuan Afghan sarkar nen engin biak nama nayan tum lo thu an soi non le ani heti lai hian Pakistan Prime Minister Imran Khan chuan Taliban te chau phok zongin thualo soi ve chen boka Ashraf Ghani an presidency ta ho chung chu tharum manga chin fel hi antum bur maidon ne na lang okas ni som pani Nimin Khan Taliban te chuan Afghanistan khopui poimo anlak bel nuala chung te chu Ghazni Kandahar le Herat te hini Ghazni hi khopui poimo tak Afghanistan khopui Kabul le Southern Province thunzom tu ania Afghanistan chimlam zong chu anthunun chiang to hleni Taliban te hian Afghanistan ram mun thuma thena mun ni an la toa Kabul le chevel te din munero alanget ria ma se hetiang reng hi chuan thlatam an tang zo theinarin om chuang talo tok mai soituangin US military intelligence chut danin nisom thum chungin Kabul khopui le chevel din mun hi a nging man turanga ya nia thlathum dang aral le meu chuan Taliban ten thunei nan pum mom thei to an ringani tun din muna hi chuan Afghan sipai te hian an khopui Kabul le khopui dang tlem tea tan mun siam rem hi an napui ber ani ri tamaya Taliban te hi an do ngam meu lova defensive war an khelani ber mai heti zong hi chuan an in do kodon lova Taliban te ma in surrender vat athazok mai ome Afghan sipai te chet dan en hian an tlom chiang hlea zona om tazok chu US Defense Department tran puina sum US dollar billion zariat le som thum zet te kha engatan ngen man khang poisa te kha Afghan defense le military thom chakna na pe khani sia ani natakan manglo ti chiang ani Afghan sarkar le an sipai ho tu te zinga hlemhlet na chi ngan tam ti alang fia hlea President Ashraf Ghani chuan a Army Chief of Staff Lieutenant General Wali Mohammed Ahmad Zai chu nimin okas ni som pani khan abana a ai o tura ruat ngala Taliban ten an normek na Mazar e Sharif muna Army Chief aban ta hi atir lut ngala ni Lieutenant General Wali Mohammed hi kumin zun thla khan President Ghanian appointment a pe kania base ya phalo hle ni hi Taliban helpola beilet ngam tak lova tuemo dana nap ang le kani Afghanistan hian sipai chu nei thave viu thova an sipai lal then khat hian Taliban lam an thlop rudeu nina ngai thei bok tuna hian US tan puina dong Special Operations Commando Unit chuan sipai noi thum le singa vel an la nei nia soyani a ma se heta sipai omzat hi Afghan sipai lalten US an thriat tir dan ani maya atak taka sipai omzat chu an tam viau lo mai thei bokani awam zia ber chu US in sipai chak tak an nei theina na tranpuina apek te kha phul lem phana nan mang ta zok nge rochileina nan mang zok ti po a hriat thei talova an man lo na tura apeng ti ero achiang viawani e ruk na tam ve viau ani mai theya thu fing ziak tuin felna in nama choi moya sual na ero nam tintan tluk chiat na ni alo ti hi an bur khung ani deu tamaya Afghan National Army tuna kan soitak Special Operations Unit Commandara an Major General Haibatullah Ali Zai chuan Army Chief mo phurna alangala
an president Ghani din mun hum tura game changer ani thayangem chawna lian tak ama chon nga la a hup hur ruvia winarin promotion ata na hun duom lober ati thai hialo me Afghanistan marlam zong Mazar-e-Sharif ti lo chu Taliban hian an la fai vek tamaya Afghan sarkarin Mazar-e-Sharif hi hum nge ya tumani Mazar-e-Sharif hi mihring nuai nga vel omna niya Taliban kuta alu le chuan Kabul din mun hi ader thong to via wang a chan chu marlam province ral do turan to don lova Taliban sipai zongin Kabul lama thapui anon tho ngal thei to dona chu wangin Mazar-e-Sharif hi tun din muna strategic point poimo takani hetia Kabul khopui din mun po hlo thon oma adin ta ka chuan Biden admin chuan US embassy thok telak chua vekatum ta a Pentagon chuan okas ni som pani khan US embassy le thok tu te him taka huai chua an ni theinan darkar somli le pariat chungin US army sang thum tirlu an niang ti apuangani ramrang Turkey Germany Denmark te po tiamin Kabula an embassy thok tu te le an mi le sa te chu ho turin khriat tirna an chua chuai to a India ero in Taliban te dor tum mek nia khriatani mase Taliban thupuang tu Suhail Shaheen chuan ti hian soya India sarkar ne nin biak na engma kan la nei lo tran lam neya a om chung chu India ne indor na hi kan siam lovang atibur mai ramrang embassy le mipui himna chungchang zo na ti hian a chang boka Taliban chuan Afghanistan chunga embassy le thok tu te himna hi kan ngai poimo a tuma tinat kan tum lo kan tum chu president Ghani pai kha kania hemi konga hi chuan in nu do kan tum lo bura kan do zel don India chuan July kha khan Kandahara consulate khar to a chan kan thre chuang lo tin meichetan education zirna lam khap tum angin Taliban te himin soya zirna hi mitin ta na tha a engti kongzong main khap kan tum chuang lo maro chu Muslim meichia ani chuan hijab mai khuna amang turani tuna kan thunun ram te hi enula high school college le university thlengin meiche zir layan khat vek zirna le na tho chungchanga Taliban ten dan kan zam don lo ti ina soi Doha Agreement 2020 a India tel tirve a remem tia zo na changin Suhail Shaheen chuan United States hi Afghanistan mi puite ta na thokani ti kan poma chu wangin inrem na kan zia kani India tan chuan pol thop bik nei lova Afghan mi puite ta na adin hi apoimo tak zet kan khiat danin India chuan President Ashraf Ghani tan puin ral thuam te po pethina Ghani sarkar chuan Afghan mi puite nasatakin atidu dani India hi kan ram then omania Afghan mi puine nin zomna thatak siamadu chuan pol pakhat tan pui renglovin Afghan mi puite ma khuwa jok athlir thiamanga yang du sakbik neya a om chung chu Taliban ne na in biak na anei theilovang ti na changani India sarkar foreign policy hi khriat thiama har deuh chuni hi Myanmar lama chak jok tura angai sipai sarkar a thlopa Afghanistan lama achak lo lam sarkar lai thlopin achak jok tur chiang sa Taliban te adole loisia Afghanistan rama sumtam taksenga investment a siam te po hi achan vek don ne na langa a chefu hlei thei lovani himo Taliban in Afghanistan an op thuai don nialan taka chuan Afghanistan then omramte anin ral ring lea Russia poina thopui ramte himna turin ma alangala Tajikistan in Afghanistan ramria border outpost asiamnan $1.1 million pe ka tumthu apuang ngala Russia hian Tajikistan a military base poimo takmaya neya Taliban tenan ti boy hlau hle ne na lang Donald Trump po ngoi thei ta bik lo President chu laninga tilang chuan Afghanistan atanga in nu do hi akal phunga dang zayang tin a hlo tling jok view bokang ati cher mai Trump admin noya khan US le Taliban ten sang ni le som ni kum February ni som ni le pakua khan Doha Agreement an lo siama he Doha Agreement ang chuan Taliban ten security thila harsat na an siam don lo chuan sang ni le som ni le pakhat mei ni khata
US le NATO sipaite lak chua an niang ti ania tin US in Afghanistan a chua sanani po in ramdangin Afghanistan ram an lu atura ni lova an mangtangkai turani heklo ti ani bok Biden a han president tangeya thudel kil siam lovin Afghana US Army ala chuak ngal ta chung maya hei hi Taliban ten an lom na sa hle nia soyani putra ma chuan Taliban teron chak thar le thut hi chu Biden adminin bol hlo mosola thataka pek wang mai ani ati Nimin Khan Taliban te chuan Kabul atanga kilometer zale somthum leka Ghazni khopuya Islamic flag anzar ta chuai maya kholaya silai ne nan lenga an commander chuan thu te soiboka Taliban dautur Afghan sipai mu turan lova an governor Beidong ti ngai na helovin Taliban tenen in remna asiam puitangota anin remna ang chuan governor le a ho te hi anin surrender anga ti chuan tlan chiat phalsakan niang ti ani ti chuan anin remna ang chuan an tlan chetangeya tlailam dewa Afghan Sarkar Interior Ministry thupuang tu Mirwais Tanikzai chuan Ghazni governor le a ho te chu Taliban nen aru ka in remna an siama wangin man ani thu apuang le ni ramhrang le ramhrang anin dovanga namhrang le namhrang anin dovang tiang mai tunai kan khovel hian hun nung le zuala kan ding mek ti hi atilang tak zetani hi ole tun tumatana news kan an update thei chu khati zong kha ni phot sela clear tu te na top thlenga min lo clear saka wangin kan lo me